tuwa imuna Steve imwilaka dikwa wana mianda miyampi ya leza yalo tusakwisamba mianda ya tentation yo twita mukilubamba bitompi bwa ou bien matompo na sangala patma la yo mo matompo, donc tentation tentation nakampata tunena ngamba tentation na tendance kunena oh leza mwine wa tenter donc wa tula mu bitompi bwa na kwa ya wa mwine witompele mwanda wetula mu yayo mianda kutompi bwa mwanda wa byolonga parfois tunenamba diko tunenamba kwa okeba twepo i satana na yada lelo kusakwilamba bitompi bwa byonso bitamba kwa satana yewa yetu itamba utompanga bantu kulonda Mathieu bien Mateo si twasoma Mateo kisako kusoma mene kuna wenda Mateo ina verset 1 kufisha ni kuma 10 tumona Yesu mwine aye mwine udi représenter vraiment les par excellence aye waikele nandi tante waikele nandi kutompiwa satana wa mutompa muhamumu verset inena mon chapitre ina verset 1 inena vraiment batoka biyampamba le satana yewu tante bantu shuwatala mu verset a part verset imo yayo waenda mu verset ya usatu benenamba ebiya wakumutompa wakumutompa byafika donc yewa utompanga yewa i satana ye kutompa satana ye untompa satana ye wiya na bintu bibi mwanda wa kukuponeja mukanda waleza mu Yohana wa mianda miyampe chapitre 10 verset 10 ke tusakuilamba amba satana wiya ou bien ngivi Yesu mwino mwita satana ingivi effectivement ingivi wiya kwipaya nekona kanya ye byonka byalonga ye kandikaji wiya kwiba wakwiba bintu byobe wakwiba kwa richesse yobe wakwiba avenir yobe weyipaya apro weyona kanya yibya kashika donc wipaya wona kanya donc twayuka jalelo amba isatana utompa bitompibwa yonso yo utompa na yonso yo biya isatana yaijua jinji imusoma mukanda waleza woyuka bintu byana bino shikusoma ho mukanda waleza ukayuka bona shamba isatana satana na bintu bibi nani nanga nakampata mba satana wongola abantu mu musolo ne muswelo mukanda waleza wena wiya wa ange wa lumière mwa nenena ye watire bantu penepa wonakanya nadintala kwa filme mona ulu na ilwa titre ya filme yi muntu ye wa ikala atire kutwela mu ma groupe mona minyo occulte mona bade wa promettre mama kuta na découvrir kade ma groupe occulte kuna badini na bible na mino gudi bintu bingi umona mu di bible ho ekipulo kyo twela mo tuikale bantu bama discernement bakutala na kutala na kulonga attention et pour kutwela biyampu bintu byana bya talabi yampe kumeso kwa kutwela wabitu katwela mo mwando wa bible omwene kuwa kutwela kumulango wa munamba imyanda leze wa kesambaya beitilize yayo mwanda wa kuatire abewa mwanda wa kuatire utwele ene ba utele kabemba ne mimbo ya leza me utale yo balonga kebidipo nansha na tre na shamisheshe kumyanda aleza donc il faut faire attention kuya satana wiya uongola satana wiya
ongola donc wakwiba mukongola donc wakwipa ya après wakona kanya ni avenir yo ya pwila pa donc dalelo tusa kwisamba myanda ya yokongola ou bien tentation doit tukisa myanda tentation donc bitompi wa ou bien matompo lega tuende ku yetu soma dalelo i Yakoba umo Yakoba chapitre 1 verset 10 verset 10 tusome verset 10 yonsoma ushu kusa comprendre viyampu fani kuenda kuteleka viyampu kujwaenda verset 10 kufika ne ku verset 15 muwokata itu explique biyampe tushintulula biyampamba ileza kakutompa poleza kakutompa pona bibi leza keya ho kutompa utompanga isatana yayo dimu verset 13 kesa kuilamba muntu nansha umo kakinenamba kitachi kia kutompi wamba na tompi wana leza kakutompa ko donc ikintu kimo kyofwane kukwata kwa somene ino parti ya Bible so wilamba leza katompa po isatana utompa yayo donc verset yon saka tukwesisi na kampati verset mi ya 12 yona ndisa kwisamba na yonamba sangaji kuyewa muntu wimenina donc udi patient umenina nyenke matompo donc si umenina yo si wimana résister matompo udna s'engager mukanda waleza kunamba muntu wansangager mu français ke banamba udi heureux quoi mo ça udi bien heureux udi heureux donc muntu wansangager udi béni donc si ou résister ma tentation muntu udi béni manda motivation yo dinayo ku résister tentation ikika bantu bako ba résister tentation mwanda ushina shandi bako ba résister tentation mwanda ushina inandi bako ba résister tentation mwanda ushina wandi mukaji soit ushina wandi ushenda wandi munume obye ushina bantu kushina bantu ke kutwala ko kulampe ifwane kushina bintu bidi eternel utani kushina leza ove yoshina shuchina leza wenda kulampe shuchina bantu kwenda kukulampe mwana bantu badi temporaire ke badipo balonso bantu ke baku protéger kuleza ove ye ufwane kushina ko kishina bantu shuchina bantu kwenda kukulampe donc yayo le conseil on etamba kushina muno yewa ushina leza u résister ou bien wimana nyenke wimana contre matompo donc kwa kokongola ou bien tentation donc c'est ibiyampe kumana ku résister tentation ou résister mwanda uswile leza si uswile leza usaka ku lama byanena bijila byandi Yesu gani na bo balama bijila bami banswile kusanswa Yesu ikulama bijila byandi shi tentation ya fika mwanda abewa ucompromettre mwanda abewa one bijila bya leza yayo shike ifika abewa mwanda uswile leza wo mwanda uswile Yesu wakufwidile mwanda umuswile wapele kucompromettre wamu résister satana wamusakwila satana amba yandikilwe amba kinoke kifwano kulonga na mino yandikilwe kamunena Yesu paka ka résister satana mu Matthieu chapitre 4 verset 4 par exemple yakani namba no satana amba ala muna mukate no diwe ala muni dikale mukate satana amba yandikilwe amba koki tante koki tompa leza ove
imweka clairement maleza Yesu wana capacité ya kwala muna nansha diwe di kale mukate mwanda ka ke ala mune en fonction de quoi nansha udinanzana na mani kadi wapele kutompa leza wandi ayo kani namba mukate diwe kikedi ala munapo mukate na apele mwanda muntu kaka vivre poka mwanda wa mukate muntu vivre ni mianda diwe di aleza Yesu wadikala mulonge yandi 40 jours ni 40 ni ya jeune mais umulondola satana namba muntu ka vivre po ya mukate bituko nina pouvoir ya kwala muna ya yonsowe kikaitribo okukupruve mwana kupruve ne ile pudi bintu inga kufunda papo mwine satana musa kumpruve lombo jamba awa mwana leza sho yukile wiyanyi kutubu muntu fwana kusakwila mwanda wanze kuichisheshe kujivante mwanda wa udiyanyi yukile kyodi kulibona besoin ya muntu akusakwilamba ulomboje kukolonga kintu wikilonga mwanda ileza wanena longa kintu mwanda leza wakusakwila kwikilonga kwa kilonga kyo mwanda usakwilomboja kubantu no yayo ke yapo leza yasakwila batsulo Yesu adiokile diwe ya leza wamusakwilamba muntu ka vivre po ya mukate bituku uvivre ya diwe ya leza pene pa satana wa mkomino Yesu kadi wa musela place mikwabo mwanda wa kumusakwila tumbuka panova wiyele panshi kutamba mu building ya mundu mpata mwanda leza wani namba wa kutambula shinene ya yonso Yesu wa mulondolola kadi nabyandikilwe nanjikula mkukatompa poleza wobe katumbuke tumwana wakutumbuka mwana wakusanga chabe wa satana hapana na apele kikatompa poleza wame yandikilwe ko kitompa leza wame watu wako parfois tu dit tenter kutompa leza wetu mwana kuprouver satana baleza wetu longa na kebi dipo na importance il faut ne ku résister satana ukimba juste désordre ukimba watu kukona kanye ukuiba après akwipaye mu milangwe mu miloto longa pena kona kanye luka ku resiste satana kikwabo Yesu satana garwa musela kuma lulu malampe katale mantanda wonso ambao wija genuye u untote pene panka kupalyo byonso Yesu ambata luka pano satana iwa kutota ikaleza bitupu donc idi na importance impata kwetu itabu kile huya watu wonso kuyuka diwi dialeza mon chiku idi yukilepo kukadi défendre pomu di défendre Yesu mwine udi exemple yetu par excellence jalelo donc etu so même wansangage yewa ulinansangaje yewa u résister tentation idi facile kuiji negena mpata mwanda watu kwenda vers diwi wende moyen facile ya kulika ku résister mwana zoma tentation afika mu ya essence kutufu muntu kutala uli walonga bintu kebifanywe kukulongewa uyuke ambaleza wobe udikonsum kanda waneleza leza utala udi mu place yonso mu place yonso mufita mutoka mu rawa mwine leza ukutala le usaka kumu respecter aye ulonge byanene ubya usaka kulonga binena satana ibika byo chakula ibya satana ou ibya leza donc c'était idina importance pata wa kuyuka iyani yeshina iyani yoswile shu muswile Yesu kana mashi unswile yewe banswile balonga binenwa byami kandi na mbo bangita mfumu wetu bamfite ungita mfumu wetu ungita mfumu wetu balonga byone basakwila mwana ndi mfumu wabo abo ulonga bikusakwilanye bikusakwila satana uye kusakwila leza wobe usakwila mushima obe ngitu yobe uye kusakwila leza wobe ibika byolonga iyani yelonde iyani mfumu wobe donc il a importance ku résister pas ku résister faut ne kuyuka diwi dia leza manda ukele tantamba miwanki ikatu ngalamu ne ononge na mino wasa ku utiliser pouvoir yowe leza yako pele alors que wenda contre diwi dia leza shugli diwi dia leza usakupela kama mundu pelele Yesu shugli diwi dia leza uka résister Joseph mu Ancien Testament wa résister yao
mukasha Pontifa wamupelela wamupela wadusakamba lale nanda mano ami kilonga po byana bya kilonga po byana bya mwanda ka mpeshe mwanda ka nonge péché contre mwanda ka ndubile leza wami tunena bya wanamba wanza mwanda ka ndubile leza wami namba wow milango yandi ya kukakanene bwambusha mwanda ka ndubile ndubile muntu bye bantu bakamona kudishi bantu bako bantala badikawo bidi kulonda kusoma mukanda waleze kunamba wadika mukaja Pontifa ne Yosefu wanamba ami wankilubila ko leza wami mwanda ka ndubile leza wami ndubile wowe munume yewa untu dile pano mwanda unsuile patna kashi onso ononga avere campele po avewa. Donc il y a eu tentation wa parvenir kui win tout simplement mwanda maiso andi palesa amon ki kose la polesa wami i avewa ma tentation obe shuwe we gagner ou bien kui gagner ko ou vizanga anyi yani yotala yani yokosele yani yoteleka motivation wa kulonda mwanda wa ulonge bintu ya bine u resiste tentation yani yenyema unyema bantu uwe unyema leza shu unyema bantu ikupa occasion ya kukala tante ne kupona alors que udina besoin ya ku résister mwanda kudi kia kyo itanamba mwanda aye shi waitabijibwa shuwa ikala éprouver kudileza utambulanga kilukwa kia bumi kudi kilukwa kia bumi kyo tukatambula couronne ya vi itu promettre Yesu itu promettre leza wetu munenamba kia laile Yehova wetu ulaile amabonso bamusenswe balama ba résister à ma tentation balejua bitompiwa bakapata kilukwa kia bumi. Donc il n'a importance abe wane amiwa ku résister wubi tu résister wubi tudina victoire tudina kilukwa kia bumi kitukungila resistance yayo idina importance mwanda kudi gain kudi quelque chose kudi bénéfice ya kuganye kumfulo matishiwa lekelela utula leza panshi satana umudiminuwe shuwa résister utota Yehova wobe muku résister ba Shadrach Meshach Abednego ba Daniel ba ku résister ba faire que les awetu ke bamutota kudi bantu bangi mpata mwanda ya resistance yao. Donc résistance yo ya bitompi wo ya muswelo ileta gloire pour les awobe nashileka twende na bia nashinafuisha leza mwanda awe waneamiwa twateleka ino kuisamba ino meditation tusa kwanza kulonda diado diwi ne tusa ku résister ma tentation à ma forme onso akoja aya contre batwe leza ka tusa kuilamba kutubu tentation ikutubu kitompiwa kikogesha kikwitikala kikomo mpata kutupita mwanda po wakutante awe wa mwana leza wakutante awe wa witabije Yesu uyukilamba esprit saint idi mobe Yesu udi munda mobe donc po wakutante ne leza nandi udiko ukukwasha mu milango yo muyolonga mukanda wanena ke wa munga waleza ke unena mu bene kondinda wakamo chapitre 10 verset 13 amba ikutubu tentation ya ikele mika tampe mpata kupita mu tentation yonso leza ukukwasha mwene kukufunguela kashikadishinda kakutamba mu yayo tentation mwanda wikale kuisupporter donc leza wetu udineti mu ya ma situation onso difficile kudipwa wa mwini udina leza ukutala ulonga tout ce qu'il peut nyonso yokoja wawanya mwanda awewa
utambe muya tentation koki lekelelai mwanda wa kumu décevoir les awowe koki lekelela mwanda wa kumu diminuer yewa ukuswile yewa watu mine Yesu mwanda kufuile kumusalaba Yesu leza wetu witulongela bintu bingi ileza muyampe ulonga bintu biyampe yaye mkanda waleza ke unene muyakoba la muyakoba amba Yakoba 17 verset 17 tsakwilamba bintu biyampe grâce ne bintu biyampe byonso bitamba kwaleza kya buntu kyonso kiyampe ne kya yakupewa nebyakupewa byonso ya bintu biyampe ne yakupewa byonso biyampe bitamba kwaleza wetu donc bintu biyampe bitamba kwaleza wetu donc okikalansha na hésitation kuyuka tentation bitompi wabi batambe kwepi bitompi wabi na style mibi bitamba kwa satana ke bitambe kwaleza wetu leza wetu muyampe leza wetu ufani mutonga sayonso mwanda aye ukakukwasha muya tentation kadi uyuka amba tentation ikeya toujours de temps à autre si uyukile diwi diandi uke résister toujours lesu kasa kusapuila n'est-ce pas mu Yohana omenda biyampe chapitre 16 na langa 16 ou 17 na langa chapitre 16 verset 33 kai kusapuila amba sangalai amba nemusapula bilonso mwanda mwikale na bukomo mwami donc mwa Yesu yemudi mwetu bukomo mudiwi dialeza yemudi mwetu bukomo mwaleza yemudi mwetu bukomo amba mwami amba mwino ntanda mukapata bintu bitompi wa bintu ya musore mukala masusu wa musore amba sangalai mwanda ami wanapokala kuganye yayo napokala kuwina byayo napokala kwikala victorie guno nakwala kuganye bya byonso sangala imwanda amiwa nakwa kuganye byonso donc Yesu wetu leza wetu imuganye bino byonso bintu tufani nugela na sangaje amba leza wetu imu bwine bino byonso donc ina importance ave wane amiwa kuyukamba ketulipo batu bene leza Yesu wakokala kuganye ino yotulonda tu batwe tulonda mulwayo lwandi tulonda mubyalongelekala donc yetu parti idi facile contrairement ya yandi yaendele kumeso kwetu wa planir kala dishinda batu tuendamo tu résister tu avancer i marche yonitambo itamu français ma marche de santé donc tuingile diwi daleza tufunde plus encore mwando kwa avancer n'importe quel tananga difudimo pamo tuike pano pantanda po me muyetu mu tanda yotu kegala pamona leza wetu pour toujours ok mwafaiko ileze mulamene emwesele amen.